birthe ke bukan economic a problems langon a jada problems langon a problems ki wang ke education pelu education pahenu te apo si tunge pini jata la te kaching thurne te lo la se education ka pe media fan bang ke government tu bela kenan so la si la ta ka bang ke quality education ke kaila usini ni budami akhirnya itu malong rilang ni itu mah heng pi heng prang abotek usulang pu kacema para ko angtin ke to posi bang hai lo la pen isi bang pilo ahoy lam ki long bang ke lam ki nang ke cheng cheng bang ke non alang li tum han koi het polam kali ke dam tang tum han koi het polam kali la bang ke katu de kachali ning alam ahoy ka siri cheng hu de bang ke lam ki ke cheng ke hala so ahoy long bang ke hala so ke ingnam sai si ingnam sai si matsi hala so ke ahoy dak he no pu jong blok chot lo same api bang ke bejo pen ningkan ke bing koi thong ke ba pi bang ke muni tum hem ka chi kim dam pang cheng lo anke hala sut ka siri ko nan ne ka siri le bang chi ne lo non hem ki kim cheng lo pot jo aprang dak he na kim ki non na kim de lo anke dak ka pri na pang cheng ko lasi non li hin pen isi kamat hala ka do le pan ahoy non chingki bom lo ahoy ka siri tang lo prutang te hala bordering areas ahoy long bang ke ilitum hem kachi kim la pen kaching thur ammo ke dak klem dam phidning klem am phidning kali prutang te dak siri lo pangkri tu ve morning kaning koi thongke phisi towar salam dam po hem kim dam po pu bang ke plang belo lake hala ke vir chok ko lake sitame nona bang pun pame ma bat krak huri kri si bang le kai pun la ke ko lake nili po patai lo long le kaching jok ji lo nili hema hidita pining ciri follow morning na ciri posito pola cing jok ji no lagi kacing jogi pulo tang dia bangalong di cerai nang kok pun ini alang itu hala pu rong kacing tim ke ningkan paru ke lepo kita pi chatobar po arlong tobar chomat dang lelang pu alang ni ningki pang oke teglong hurlo tobar siaki me chomat dang lelang je hala ahoy na suye tum jong sila son kacing thur amokim dam di pulo tang de kosom si hada kace pang tang pola ke non hala pu pen ke bang long ada bang ke hiti kulat business hengpi ke plakan ke cheng blok hala pu ini tu ahoy nasi ke kren ke ong hala pu dake nasi hala dake bang heni kim ga pyong chan ong ko athema munit munora tum ke konar lo hem ka chi kim ro chi kim ke ong ke lage kar pi tum nun bari no da to rong ki bandun pu konat ma me lang ke long ke joy ke konat ma ke to ke tha ke joy ke hala dak si rong kim dam pu rong ki bandun arjulu de chini pu lasi hadak awan sai milte il tum dak rong ki kim tha dak ke chan mu chok po la pen cherai kom un pu quality education pulutang te hadagale tum appropriate skills nangi number 1 isi points number 1 bang isi appropriate skill nangi second bang gender parity do nai balam sipu lapen lagi itu kadu kita chini hura lam lo lapen ki thoma bang ke haladak lasot ki thoma points bang ke etum relevant mana infrastructure nangi lasot educational materials nangi teaching force nangi lason alam se adak to lasi karbiang long bangke langdame le pulotang te gender parity apang dota hai athi swarlu pen sopin so tu abang ke dake pini kachi tonti ke teglong ni aposi la ekta wen lang na isi wen lang market nili ke teglong ke angla baki bangke ahina bangke lengpila aposi itung ke quality education page hilola se reality kalilang nili budami bangke karbiang long ke quality education ke reality ate bang infrastructure lam le lang dam tha nang lihu lam mokoi lu malong west kar biang long ningkan ke ko prang pen hala da model school ki kimdo bharia building non tamuni re nang liha sumila ro hang pe school bhan ke cm ke hai declare lo da school mission pipo model school non ta hada ke check pen hobroi ro school pen nai etun ko sose quality education wan un ko setting ko lasona taxi ele tum lang thusina pini hala mopen nili pulo education a material samokha nali tum theklong lo lage nili nang thanda ina nutina theklong ke non mata lang noi lage social networking site long ta flat lo school hem ke chai nong dom rui ha kona ne school hem long bang ke de expense be so mar tum bang ada ke bosta che pomti to dum sa lasi ini tumlong mang kita quality education ke hilupi kalam lo asini lagi pukang tum tu bang ke
Ili tum ke worst le si ke tulang athe bang ke worst kunil puang tum ba lo ke ong tum ke high school long ta ke dam tang exam long ta 0% ke pass school la tu. Aposi quality education pu pente itung ke better education wan chot anta milang ma pu. Worst pen situng quality ke wanji buka laka concept chimili le tek ma pusinili kamata. La sehala dak ni tunge waninge bangke for better education quality tu wan pensi better penasi best bangi best lo pansi tung quality pu punji. La si nona bangke el tung thek dam long le. Age nona lang nam thusna aku sia points alo ni le sitina playing play pu hala appropriate skills tangi pola. Skill development nai potang ke institution bangke pinya bangke technology related institution topic nahi West Karbi Anglong ke CM ta hem dong kamu lo science college ke lo alam lo higher secondary sita bela we all every race di non ba ko pinalo we are treading towards the threshold of science and technology pusi kachi putu anke West Karbi Anglong science college sita we engineering college masih Karbi Anglong we that the pulang puli technique do to chip at trade away. So how can we say that din itum quality education ku chipun po anke matha krang sa itum makar biya khe itum ke itum matha krang itum government unda matha krang pirthe ke bukan economic problems langon ajada problems langon problems ki wang ke education pelu education pahen hota apa sih itu nge pini jata la daga cingthur ne terlo lasi education ka pe media pan bangke government tu bera kenan so lasi lata ka bangke quality education ke kalilang kusini lingkut ami education abangke government pan koivret la puta chok che kusini tung kamatha apa sih itu penta la bangke hala government pena kapre mate external force boleh tung cipuda angta na force ke sia tung tapi kesi itu kan responsible थे उनको पोसी ni tumta arong lason lu pacar linangji ni tuma limited knowledge pen kwan na tumra pan ke than the ka bang ke ni tum arong dam se pachini dam bo la si ke dam tang bang ke ni tum kwan ma ke claim nangji bang ke ni tu government ateng claim wi athen ni tum ke tangka mahalam da tu ni tum ke tangka masio ke dam ke wang apa ni tum even gari motor ajang tu kachi thai bana ta idhar posi tu kwan ma ke li nahi ba ni tum le ni setan ni tum pen bang ke for the first time lanon alang itum kacari pon bom laso council bangke lalang itum CMEM arpu cibak be frank ke cengsi education aku tak important pinangi puke se tu pen CM tuliram rong hang aphan council long ni mai kacing kira penil tum si ke cengsi lo laben hala sulang ni tum islam ki putul nang litum kapre ka budget bang pekom tu cia ta tocok serta education budget ke pe batha kunil tu malah sur kacuning rikang tu athe ele tu malong bang ke education jong se cingthur the prote pini nohok ta jat a khai se tame education along kacing thur ka khai ke pirthe ke cingthur tu ne kusi kamatha ni tu meta tu posi litum ke la sota putang dak la kasini tu pen ke nonana bang ke kon ki chunei chunchel tak eprang bang ni tu ke kon mali tu men ki thek an ke ni tu ta kapi chunei ye pan ke ni tu ta chera pun bom Nasi organization atau mau bangke, just mepet ini education pacing turji pulo tante, government lapen organization atau mau bangke, latu mangkong ta. Organization atau ke directly mana government nong lutun cok claim nu. Nini tumjong si penap education iya ma pitun kita si kam claim tu flore flote. Nasi organization a meaning of that pun. Apo si halat tumta bang amena style claim. Halatun ki claim be latun ki claim la songbong wana organization ta kimi pasi mata po latun ko mata lo hala council latun pate government tum la pachi ton si claim no nai lalu pulo tang te chun po setan non bang ke la putali de ili ki jong duna lam ta arju je de ili ki putu lam ta ili phana ning nang oi thuro la pulo tang te itu bang ke paprang ne de la sin ili ki puji bang ke la hello Garbeng long autonomous council to koga pike itu ke punang ko putte kalilo like sole responsibility for the development of Garbeng long like autonomous council
Itu mo pan kahan 1951 na sinang pitet lo. Lasi jara long ta itu par panjuna ko lo. Ini dia lang pan tegret kali. Alam si ka tan la pen personal alam ambe la da. Setami nili puye bangke council atu pen dang lo. Government atu ko sinang lang rundi ko. Lang pani mi ko tang ko. Organization tu an pikana re choke yom his ta upay le. Chunni lo. Lasi council atu laso lang femini lapen laso result kahin udah kalam dia bangke nili jungjung kamat alam result kahin udah titi alam dia bangke jungjung kamat alam ini do isi bangke itu result kahin udah titi bangke itu mah government itu hal executing bang government itu sabtu kunan nih karena sabtu itu kok lapen laso pitunjuk udah kan nili kamat hateng lason itu malam teacher atau mah panda keblem pokamali teacher atau mah panda टीचर तुम अपन नेली रेस्पेक्ट वाला पे नेली पुतोते टीचर क्या थे ये तुम ता टीचर पे सिरी तुम ना कचार की सिरी तुम ना के फेकल तीन ता बांगु तीन ता अपो टीचर भंगे नेली रेस्पेक्ट से ता टीचर लोग आ कैटेगरी हिनी तो को नॉन कर बेंग लोंग लोंग ला बाय तुम चिरी जाते मी ला पेन पिन्याlang li dolo palang li long सिरी तुम ला पेटना ना पचिंग वाई ना लादा के टीचर आ कैटेगरी हिनी दो इसी बांग के सिंसियर टीचर को इसी बांग के चीता ला तुम के मते ठोक बाजी टीचर Arjuno dah kah? Kita sincere pen cheater, lepen cheater buat tumbang kena pen loke wangat political background dah senang kilo dah teacher. Lah hai tum hai tum cek unetik ya lah kaya lu than pami medet bola tum ke. Amala akim ni teacher tum mata lah tum pahin udah tidi. Hala ni than thi dia lek ko, hala ki than pe mi bang ka hala ta mane demoralize dia ko. Than thi pin hala ni salary den bom ni ta than thi ko ke loss ke tu ko madon si loss bom diti. Lasi la teacher hini ke check नहीं आपका responsible के लगे कैसे तुम देख कली को माने organization देख कली लगे government तुम्हें सी लांग नहीं लगे नीली पे ता आपको tukang तुम लाहेलु नीली पे ना suggestion के लाहेलु joy pick की check ता नांगली तुम लसन claim no along ini तुम लसो school visit करे नहीं adokar ता दो ढाई से ता पान दो ये नीली पीले हालां लगे claim नहीं के लाहेलु नांगली तुम लो officials तो ऐड के nang litung dak pensi nang IS puji TI puji dak pensi nang litung IS ha PMC tu hai lo dilik buat ni lo hala hai tu phan pulo nang litung dak hai ro khoti pensi puno je ini udah teacher je mesti nang isi school long je result pamiti program te kilo kan ni subject teacher dore ni ada science tuji maths tuji english tuji a department a subject dore ji ke puteno dak pe pining ke men meji high school long ke komalo english ke than nang di ke thana student si bang 50% pass me dat pote nang implement bonche de ku theri no kilo ke damre ka phuri ya kam do ko nang implement nang bonche ku kuno la so mu ke poisa de jong ki dorma ba pe kuno ke ke terenge no la ki chini pe me botu hala mo pen thok baji tu da kam kono ko laso poisa ke situmnya lo bukan ke education chin tu tapi education la ka chin tu lo ke ka Yes. Thank you, sir.